ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Тамошоёни азиз, мухлисони шабакаи Қуръон дастурамали инсон. Ин лаҳза мо омода ҳастем барномаи дониш ва санҷишро чун ҳамешагӣ оғоз кунем. Ва ҳамонҳое ки бо мо пайвастанд ва дар шабакаи Қуръон дастурамали инсон қарор доранд, метавонед ҳар яке шумо имрӯз дар барномаи мо иштирок кунед. Ва дар воқеъ хеле оддӣ ва осон аст тарзи иштирок кардан дар бозии мо ва метавонед ба худатон як дониши хубе имрӯз низ мисли ҳамешагӣ рӯзҳои шанбе ҷӯед. Ва агар садои ман хуб меомода бошад, зери чати мо навишта кунед ва агар ягон нуқси техникӣ надошта бошем, мо ва шумо метавонем ки қисмати аввали бозиро оғоз кунем. Ва код барои онҳое ки мехоҳанд дар бозии мо иштирок кунанд 730 47 88 марҳамат дохил ба барномаи мо метавонед шавед. Худи ҳозир 730 47 88 марҳамат. аллакай чанд нафар ворид ба барнома шуданд. Хеле хуб. 730 47 88 марҳамат дохил шавед. ва дар воқеъ саволҳои осонро мо имрӯз чун ҳамешагӣ интихоб кардем ва метавонед ҳар яке шумо иштирок кунед, ҳамчунин бурд кунед ва ба дигарон низ наворро равон кунед. Зери навор лайк монед, то ки тамошобин зиёдтар шавад, то ки онҳое ки мехоҳанд ба мисли мову шумо дониш гиранд, онҳо низ бипайванданд, чун ин бозии мо барои ҳамаи мо аст. ва хеле хуб, ман ин лаҳза менависам 730 47 88 чунин кунам. ва ба шумо дар рӯи экран нишон медиҳам рақами код геймпин 730 47 88. Марҳамат, инро навишта кунед ва ба бозӣ пайваст шавед, то ки дар он тавонед иштирок кунед, бурд кунед ва дар воқеъ як чизи хубро барои худамон аз худ кунем. ва ин лаҳза ман мебинам ки 5 нафар дохили барномаи мо шуданд. хеле хуб. ҳама онҳое ки пайваста моро тамошо мекунед, агар шумо дар зери навори ютубии мо зангорачаро пахш кунед, вақте ки барномаи мо оғоз мешавад, шумо ҳатман мефаҳмед ки барномаи мо оғоз шуд ва ба шумо садое меояд, ба монанди садое ки навакак шунидед ва метавонед баъд аз он ки барномаи мо эфири мустақими мо оғоз мешавад, сар мешавад, шумо низ метавонед ба он пайваст шавед, яъне ки зуд огоҳӣ пайдо мекунед. Аз ин хотир ҳам обуна шавед ба шабакаи Қуръон дастурамали инсон ва ҳамчунин боз ҳамон зангулачаро пахш кунед. Ба тамошобинони азиз, ба онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо мекунед, ба шабакаҳои дигари мо низ обуна шавед, ба шабакаи Ҳикмат ТВ, ба шабакаи Наҷм ТВ, чун бародарон, устодони ва аҳли илм онҷо барномаҳои хуб барои шумо омода мекунанд, онро метавонед пайгирӣ кунед, ҳамроҳӣ кунед. Ба шабакаи телеграмии мо низ ҳатман обуна шавед. Дар шабакаи телеграмии Замони Донистан баробаре ки мо барномаро оғоз мекунем, ҳаргоҳ мо онҷо силкаи наворо мемонем, то ки онҳое ки дар шабакаи телеграмии мо қарор доранд, онҳо низ пайваст шаванд ва дар барномаи саволу ҷавобии мо иштирок кунанд. Хуб, инҷо навишта шудааст чӣ гуна ба шабакаи телеграмии мо метавонед дохил шавед. ва хеле тамошобин айни ҳол кам, чун аксарият хабар надоранд ки ин лаҳза ва ин вақту соат барномаи мо оғоз мешавад. Аз ин хотир аз шумо хоҳиш мекардам ки марҳамат ба ворид ба дохили барнома шавед, то ки тавонед дар барномаи мо иштирок кунед. ва биёед чатро низ бохабар шавем. хуб, бале, ҳатман лайк монед тамошобинони азиз. Лайк мондани шумо сабаби зиёдтар шудани мардум аст ва ин кӯшишҳои мо баҳри
بهر خودمون است. یعنی که ما به خاطر هر یکی خودمون به خاطر خودمون کوشش ها میکنیم، چون نه به همسایه ما لازم است، نه به یک نفری نزدیکی ما لازم است، به خود ما طلب علم کردن ضرور است. و بارها من درباره طالب علم و مثال ها برای شما آورده بودم. واقعا طالب علم بودن این خود طلب علم کردن است. یعنی معلم آمده هر روز در ما رو تق تق نمی کند، نمی گوید که امروز من آمده، من استاد شما هستم و میخوام به شما درس گویم. نه، البته چنین نیست. هر کسی که میخواهد دانش بگیرد خودش باید که در پی جستجوی آن باشد. از این خاطر برای هر یکی ما ضرور است. از جمله من برای خودم نیز یادرس میشم. هرگاهی که من برنامه آماده میکنم، من خود من نیز به بعضی سوال ها روبرو میشوم که واقعا از دانستن آن خودم نیز خیلی خرسند میشوم و خودم به خودم سوال میدهم که چند وقت پیش من این را نمیدانستم. الحمدلله همین بازی بوده است و همین دانش و سنجش بوده است که من نیز جستجو کردم و توانستم به یکی از سوال های خودم پاسخ یابم و این باعث خرسندی می شود. از این خاطر تماشابینان عزیز، مرحمت شما نیز حرکت کنید، کوشش کنید و اگر خواهید در اجر ما هم شریک کردید، مرحمت لایک مانید، ابونه شوید و به دیگران نوار را روان کنید. و یادرس می شوم از این نوار ما هیچ کس به مثل که بعضی ها لاتاری بازی میکنند یا چیزی دیگر پول کار میکنند، البته چنین نیست. و این تجارت ما، من بارها تاکید میکنم و باز میگویم، یادرس میشوم، این نواری ما، این بازی ما به خاطر خود ما است و این تجارت ما با الله یکتای خودمان است. یعنی دانستن معلومات به خود ما انشاءالله که در آینده فایده خواهد آورد. و من قسمت اول را آغاز میکنم، نوابسته از آن که مردم نه اونقدر زیاد هستند. انشاءالله در چت نوشته میکنند آنهایی که جوابهای خودشان را می نویسند. خب اینجا از سرگی سوال شده است که چگونه باید بازی کنیم. شما می توانید کهود نقطه ایت نوشته کنید در کامپیوتر خودتان یا اینکه در تلفن موبیل خودتان و بعد از آن جایی که گیم پین نوشته شده است در کهود نقطه ایت، جایی که گیم پین نوشته شده است، رقم گیم پینی که ما نوکک برای شما پیشنهاد کرده، من اینجا نوشته میکنم 730 47 88، این را نوشته کنید و جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب کنید و بعدا شما میتوانید وارد به برنامه ما شوید و در داخل برنامه ما بازی کنید. خیلی عادی است، خیلی آسان است و هر یک کس میتواند که اشتراک کند. خوش آمدید همانهایی که انتظار بودند، خوش آمدید. در واقع ما همدیگرمان را دوست می‌داریم به خاطر الله، ما همدیگرمان را انتظار میشویم به خاطر الله هست و دعا میکنم که الله شما را نیز دوست دارد. دعا میکنیم که الله هر یکی ما را دوست داشته باشد. و بله، در براوزر نوشته میکنید kahoot نقطه ایت و آنجا در سطر اول میبراید. شما میتوانید که جایی که گیم پین نوشته شده است، همین رقمی که در روی اکران میبینید 730 47 88 نوشته میکنید و جایی که نیک نیم نوشته شده است در آنجا نام خودتان را انتخاب میکنید یا تخلص با خودتان انتخاب میکنید و داخل به بازی میشوید. و من امروز بازی رو با چند قسم تقسیم کردم و قسم اول قسم به قول نیترال است و بعد از آن ما درباره کمی درباره فلسطین صحبت میکنیم یا اینکه درباره یروشلیم صحبت میکنیم، چون آسان‌تر شود، فهماتر شود برای آنهایی که شاید از فلسطین چیزی به یادشان نمیاد. میگویم یروشلیم، درباره مردم اسرائیل. و قسمت اول رو من تیار هستم که آغاز کنم و بعد از آن به قسمت های دیگر انشاءالله که خواهیم گذاشت. خب بسم الله.
саволи аввал. Нишонаҳои хурди рӯзи қиёмат. Олимони дин зиёд мешаванд, обидон бисёр мешаванд, ҳофизони Қуръон зиёду фоқиҳон кам мешаванд. Чунин намешавад. нишонаҳои хурди рӯзи қиёмат ва вариантҳоро ба шумо ман пешниҳод кардам. олимони дин зиёд мешаванд, обидон бисёр мешаванд, ҳофизони Қуръон зиёду фоқиҳон кам мешаванд. Чунин намешавад. Кадомаш дуруст аст? ва 6 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бале, ҳофизони Қуръон зиёду фоқиҳон, донандаҳо, олимони ислом кам мешаванд. ана ҳамин аст ҷавоби дуруст. ва аксарият гуфтанд ки олимони дин зиёд мешаванд. афсӯс ки олимон кам мешаванд, ҳофизони Қуръон зиёд мешуданд. ин яке аз нишонаҳои хурди рӯзи қиёмат будааст. ва ҷавобҳои дурустро ман дар дохили чати худ надидам. Дар дохили чатамон ҷавобҳои дуруст набуд, мутаассифона. ва мо ба қисмати дигар мегузарем. Ман ана ҳамин аз байн гирам ва ҳамчунин боз хоб хеле хуб. Инак ба саволи дигар мегузарем. аввал мебинем ки ба пеш баромад. Муҳаммад дар ҷойи аввал, Омина, Абдулло, Умар ва Юсуф, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. Табрик мекунам шуморо. саволи ду. 10 шаби беҳтарин дар сол кадом аст? 10 шаби ҷумъа, 10 шаби охири Рамазон, 10 рӯзи Зулҳиҷа ва ё чунин нест? 10 шаби беҳтарин дар сол кадом шаб аст? ҷавобҳои шумо. хеле хуб. ман мебинам ки чанд ҷавоби дуруст омада расид ба мо. бале, 10 шаби Рамазон аз ҷониби Садриддин, Боҳирҷон, Хуршед ҷавобҳои дуруст омода расид ва 13 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавоби дуруст гуфтед. ман шуморо табрик мекунам. бале, 10 шаби охири Рамазон беҳтарин шабҳо аст. ва ки ба пеш баромад? Абдулло, Умар, Юсуф, Абду ва Алишер 99, онҳое ки дар ҷойҳои хеле хуб ва дар ҷойҳои намоён қарор доред. ман шуморо табрик мегӯям. саволи 3. Аллоҳ савганд мехӯрад ба вақти субҳ ва ба шабҳои 10 гона. чӣ дар назар дошта шудааст? Танҳо 10 шаби Рамазон, 10 шаби Рамазон ва 10 рӯзи Зулҳиҷа ба мо маълум нест, намедонам. Кадомаш дуруст аст? Аллоҳ таоло савганд мехӯрад ба вақти субҳ ва ба шабҳои 10 гона. чӣ дар назар дошта шудааст? хуб, ман каме он маълумотро низ барои шумо иншоалло шарҳ хоҳам дод. бале, 14 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд дар дохили барномаи мо. 10 шаби Рамазон ва 10 рӯзи Зулҳиҷа дар назар дошта шудааст. ва ин дар сураи рақами 89 омадааст. ман айни ҳол онро барои шумо мехонам. оятҳои 1 ва 2. Аллоҳ савганд мехӯрад ба вақти субҳ. дар ояти дигар омадааст. ва савганд ба шабҳои 10 гонаи оғози, яъне оғози Зулҳиҷа. дар тафсир чунин омадааст. ва савганд ба шабҳои 10 гона, 10 шаби Зулҳиҷа. ва 14 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. мебинем ки ба пеш баромад. Абдулло, Умар, Алишер, Омина, Муҳаммад ва Иброҳим низ 3 зина ба боло баромадед. ман шуморо табрик мегӯям.
و خب پس از چند لحظه به قسمتی دیگر انشالله خواهیم گذشت. خب چند لحظه انشالله. آغاز می شود. و خب من آماده هستم و سوال 4. одам барои шунидани Қуръон аҷру савоб мегирад? Савол: иншаллоҳ савоби калон мегирад. Не, аҷр надорад, савоби кам мегирад. Мо намедонем оё мегирад ё не. Кадомаш ҷавоби дуруст аст? Инсон барои шунидани Қуръон, ҳама медонад ки барои хондани Қуръон аҷру савоби зиёд мегирад, аммо барои шунидани Қуръон аҷру савоб мегирад? Кадомаш дуруст аст? хоб ҷавобҳои шуморо қабул мекунем. хеле хуб, чанд ҷавобҳои дуруст омада расид аз ҷониби Садриддин Шаҳобов, ҳамчунин Хуршед Эмомов ҷавоби дуруст гуфтанд. Аввалин шуда боз чанд нафари дигар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, ҳар касе ки сулҳро интихоб кард ҷавоби дуруст гуфт. Бале, иншаллоҳ савоби калон мегирад ва 10 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хеле хуб, савоби калон мегирад ва маълумоти зиёд ҳам буд. Аз ин хотир ман дар бораи шарҳаш худи ин лаҳза намегӯям. Ҳар касе ки агар мехоҳад ҷустуҷӯ кунад. Дар шабакаи телеграмии ман он маълумотро ба забони русӣ пешниҳоди шумо мекунам. иншааллоҳ шумо метавонед онҷо ҷустуҷӯ кунед ва ҳатман лайк монед тамошобинони азиз, то ки дигарон низ ба барномаи мо ин лаҳза пайваст шаванд ва дигарон низ тавонанд моро ҳамроҳӣ кунанд ва моро тамошо кунанд ва баҳра гиранд. ташаккур барои дастгириятон. Абдулло дар ҷои аввал, Умар, Омина, Муҳаммад, Абду ва Сироҷиддин ба 3 зина боло баромадед. Ман шуморо табрик мегӯям. саволи 5. дар Қуръон дар бораи таърихи кадом пайғамбар зиёд маълумот омадааст? Дар оятҳои қуръонӣ дар бораи Исо алайҳиссалом, Иброҳим алайҳиссалом, Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ё Мусо алайҳиссалом. Кадомаш дуруст аст? Дар Қуръон дар бораи кадом пайғамбар маълумоти зиёд дар оятҳои қуръонӣ омадааст? Ҷавобҳо, вариантҳо дар поён аст. ҷавобҳои дурустро ман мебинам. Аллакай чанд ҷавоби дуруст ба мо омада расид дар дохили барномаи мо. ва 11 нафар дар дохили барномаи мо низ ҷавоби дуруст гуфтанд. Бале, Мусо алайҳиссалом ва ҳар касе ки сабз навишт ва ё Мусо алайҳиссалом навишта кард, ҷавобҳои шумо дуруст аст. Ман шуморо табрик мекунам ва хеле хуб мебинам ки рақобати хеле хуб мешавад. Тамошобинони азиз, марҳамат, лайк монеду дигаронро низ даъват кунед ва дар имову дар фейсбуку дар ватсапу ҳар ҷое ки метавонед наворо паҳн кунед, то дигарон низ тавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд. ва ки ба пеш баромад? Абдулло, Умар, Муҳаммад, Омина, Довуд, онҳое ки дар ҷойҳои аввал қарор доред, дар ҷойҳои боло, дар ҷойҳои беҳтарин қарор доред. Табрик мекунам шуморо. ва саволи 6. аз рӯи суннат чанд рӯз дар моҳи Шаввол бояд рӯза гирифт? 7 рӯз, 5 рӯз, 1 моҳ, 6 рӯз. Кадомаш дуруст аст? хуб, ҷавобҳои дурустро мебинам. бале, 6 рӯз онҳое ки навишта карданд ва мо чанд сонияи дигар боз вақт дорем. 12 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, аз рӯи суннат дар моҳи Шаввол 6 рӯз рӯза мегиранд ва чати мо фаъол аст, хеле фаъол аст. аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ҳама онҳое ки ба қавли дар чат зиёд навишта мекунанд ва ҷавобҳои дурустро ман зиёд мебинам. онҳое ки савол доданд чӣ гуна дохил мешавем, kahoot.it навишта мекунед дар браузери худатон ё ин ки дар телефони мобилии худатон. дар kahoot.it ҷое ки геймпин навишта шудааст, геймпинро
ман модераторонро хоҳиш мекунам, ки рӯи экран монанд геймпинро навишта мекунед 730 47 88 ва дар ҷое ки никнейм навишта шудааст ба худатон тахаллус интихоб мекунед ва шумо метавонед ворид ба барномаи мо шавед. Ва ташаккур мегӯям ва ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо вориди барномаи мо шудед, хушомадед мегӯям ва ба дигарон низ равон кунед, то ки дигарон низ тавонанд дар барномаи мо ба мисли мо ва шумо иштирок кунанд ва бурд кунанд. Инак биёед бубинем ки ба пеш баромад. Абдуллоҳ, Умар, Муҳаммад, Омина, Довуд, онҳое ки дар ҷойҳои пеш, дар ҷойҳои намоён қарор доред. Ва бубинед ки холҳо низ хеле байни ҳам фарқияташ кам аст ва аксарият дар ҷойи аввал ҳастанд, яъне аксарият дар пеш ҳастанд. Танҳо онҳое ки аввалин шуда ҳамон ранги дурустро зер мекунанд ё пахш мекунанд, онҳо ба пеш мебароянд. Хоб, саволи 7. Давом меояд ва ӯст он Аллоҳе ки зинда мекунад ва мемиронад ва рафту омади шабу рӯз аз они ӯст. Чаро адл намекунӣ? Чаро ақл намекунӣ? Чаро қувват надорӣ? Чаро бовар намекунӣ? Кадомаш дуруст аст? Дар сураи Муъминун омадааст, ояти 80. ҷавобҳои дурусти шумо бале. Чаро ақл намекунӣ? Чаро ақл намекунӣ? Биёед мехонем. Дар сураи Муъминун ояти 80 маънояш чунин аст: ва ӯст он Аллоҳе ки зинда мекунад ва мемиронад ва рафту омади шабу рӯз аз они ӯст. Чаро дар қудрати ӯ оқилона намеандешед? Чаро ақл намекунед? ё ки дар тарҷумаи дигар, дар тарҷумаи айнан тарҷума чунин омадааст: ва ӯст он Аллоҳе ки зинда мекунад ва мемиронад ва омаду шуди шабу рӯз аз ӯст. Чаро ақл намекунед? ё дар тарҷумаи дигар: чаро намеандешед? Ва хеле хуб, ҳамагӣ 3 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд ва мо мебинем ки инҷо тағйирот дар байни бурдкардагон низ шудааст. Биёед бубинем кӣ ба пеш баромад. Тамошобинони азиз, онҳое ки ин лаҳза навакак пайва шудед, лайк монеду ба дигарон фиристед наворо, то ки дигарон низ навори моро тамошо кунанд. Аз шумо хоҳиш мекардем. Аллоҳ аз ҳар яки шумо розӣ бошад. Ва дар ҷои аввал чун пештара Абдуллоҳ, Муҳаммад, Омина, Умар ва Довуд, онҳое ки ба зинаҳои боло баромадед. Табрик мекунам. саволи охир. Парвардигоратонро бипарастед ва бошад ки наҷот ёбед. Парвардигоратонро бипарастед ва аз пайи хубиҳо равед, сарҳадро нагузаред, кори нек анҷом диҳед, бадгӯӣ накунед. Кадомаш дуруст аст? Ин аз сураи Ал-Ҳаҷ омадааст, ояти 77. Парвардигоратонро бипарастед ва чӣ кунед? Бошад ки наҷот ёбед. Вариантҳо дар поён ба 8 нафар ҷавоби бале дуруст гуфтед. Аксарият ҷавоби дуруст гуфтанд. Хеле хуб, хеле хуб. Ва биёед мехонем. Эй касоне ки ба Аллоҳ ва расулаш Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам имон овардаед, дар намози худ рукӯъ ва саҷда кунед ва парвардигоратонро бипарастед ва корҳои нек ба ҷой оваред, то наҷот ёбед. Яъне кори нек дар назар дошта шудааст. Ва хеле хуб, 8 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Чатро нигоҳ накардам. Дар чат хуб, ҷавобҳои дуруст ҳаст ва ҷавобҳои хато низ хеле зиёд аст. биёед қисмати хуби барномаи мо омада расид. Бубинем кӣ ба пеш баромад, ки ҷойҳои аввалро сазовор гардид. ҷойи сеюм насиби Омина гардид. Табрик мекунам шуморо.
ҷойи ду Муҳаммад, табрик мекунам шуморо. Ба ҷойи аввал насиби Абдулло, ман шуморо табрик мегӯям самимона. Ва ҷойҳои дигар бобо ва Абду низ дар ҷойҳои намоён қарор доштед. Шуморо низ самимона табрик мегӯям. хеле хуб, ва ин буд қисмати аввали бозии мо. Ва хуб, хеле хуб, иншаалло мо рӯзҳои наздик боз тарзи ворид шудан ба барномаро навор мекунем ва бароятон пешниҳод хоҳем кард иншаалло. Чун воқеан шояд ки бори аввал агар омода бошед дохил шудан, пайваст шудан ба барномаи мо шояд мушкилӣ мекашед ва иншаалло инро мо хуб агар вақт пайдо кардем ё аз баъзе бародароне ки барои мо кӯмак мекунанд дар кор дар роҳи Аллоҳ, аз онҳо хоҳиш мекунем агар ки вақташон бошад як навор мекардан, навори оддӣ ва осонфаҳм бошад, то ки мо шумо тавонем ба осонӣ дохил ба барнома шавем. Ва ман ин лаҳза қисмати дигари барномаро барои шумо пешниҳод мекунам ва геймпинро бароятон эълон мекунам, то ки шумо ворид ба барномаи мо шавед. хеле хуб, 271 38 0. хуб, ман дар рӯи экран навишта мекунам. хуб, 271 380. навишта кунам ки осонтар фаҳмед. хуб, ман рӯи экран геймпинро баровардам. марҳамат дохил шавед. хеле хуб, хуш омадед. Бухорӣ, Довуд, Умар, Ҳабиб, Бобо, Алишер, Анас, Ҳадис Саҳеҳ, ҳар яки шуморо хуш омадед мегӯям. Исмоил, хуш омадед. Абду, хуш омадед. Али Камолов, Сироҷиддин, онҳое ки дохили барномаи мо ҳастанд. Абдул ва онҳое ки дар чат навишта мекунед, иншаалло ман кӯшиш мекунам чати шуморо низ хонам, вале баъзан мешавад ки фаромӯш мекунам, чун яку якбора чандин фикрҳо дар сари мо аст, чун баъзе корҳои техникӣ аз тарафи дигар боз дохили барномаро чиз мекунем, идора мекунем. Аз ин хотир шояд баъзан фаромӯш кунем. Шаҳбоз, Умед, хуш омадед. Далер, хуш омадед. хуб, Садриддин навиштанд ки ман дар YouTube тамошо мекунам. мешавад ҳатман. Садриддин, шумо метавонед дар комментария навишта кунед, чун ман баъзан ҷавоби дурусти аввали комментарияро низ мехонам ва иншаалло шумо метавонед дар он навишта кунед. Яъне ки ҷавоб додан ба савол худатон медонед ҷавоби дурустро, яъне нияти шумо аллакай маълум аст ки шумо масалан ҷавоби дуруст гуфтед ё ки ҷавоби хато гуфтед. Агар ҷавоби хато ҳам бошад, боке нест, аз ин мо дарс мегирем. яъне хато ҷавоб додани мо гуноҳ нест, балки омӯхтан аст, омӯзиш аст. Ва барномаи мо унвонаш низ чунин аст: дониш ва санҷиш. Яъне дониш мегирем ва баъдан месанҷем иншаалло. ва боз як чизи дигаре муҳим ҳаст. вақте ки ин саволро мебинем ва ба он савол ҷавоб мегӯем, баъд аз он барои чӣ чунин будааст, ҳар кас боз ба худаш савол пайдо мекунад, ё шак пайдо, ё шубҳа пайдо мекунад дар дилаш ва баъд аз он маҷбур мешавем ҷустуҷӯ кунем. ҳар касе ки мехоҳад ҳақиқатро дарёбад, вай ба ҷустуҷӯ мепардозад ва ана ҳамин ҷустанҳои мо ва шумо иншаалло ки ба ҳақиқат оварда мерасонад. аз инро тасмими мо низ ҳамин аст. мо касеро дониш доданӣ нестем, мо касеро маҷбур намекунем ки гапҳои моро, суханҳои моро қабул кунед. Не, албатта мо
از یک کتاب میگیریم و یا از یک ترجمه میگیریم، آن رو به زبان تاجیکی خودمون به شیوه فهمو برای شما ترجمه میکنیم و پیشنهاد میکنیم، اما قبول کردن از خود شما است. و ما بارها نیز تاکید کردیم ما آدمی هستیم و ما به خطا شاید راه دهیم. از این خاطر شما جستجو کنید و قول قوی از قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم که یافتید به سخنهای ما اهمیت ندهید و همون قول درست را انتخاب کنید و پیرو باشید. و میبینم که این لحظه 21 نفر در داخل برنامه ما هستند. خوش آمدید و آنهایی که پیوست شدید به برنامه ما شما را نیز خوش آمدید میگویم. میتوانید این لحظه ها نوا رو به دیگران فرستید تا که دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند و ما قسمت دیگری برنامه را خودی حاضر آماده هستیم که یک جای با شما آغاز کنیم. تشکر و همه آنهایی که این لحظه ها واردی برنامه ما شدند. قسمت دیگر آغاز می شود. بسم الله. به الله قسم تا وقتی که مسجد اقصی در اسارت است به خنده کردن شرم می دارم. این سخنی کیست؟ سخن اردوغان، شاه عبدالعزیز صلاح الدین ایوبی، پرزیدنت ما. در نظر داشته شده است هر کس شهروندی کجای باشد پرزیدنت خودش. به الله قسم تا وقتی که مسجد اقصی در اسارت است به خنده کردن شرم می دارم. کی گفته است این سخنان را؟ پنج نفر گفتند که اردوغان است و یک نفر گفتند که شاه عبدالعزیز است و دو نفر پرزیدنتی آنها است. اما چنین نیست. صلاح الدین ایوبی سرلشکر، یک شخص دانشمند، شخص فقیه، شخصی که هم علمهای اسلامی را میدانست و هم سرلشکر بود. صلاح الدین ایوبی شخصی بود که از با اسارت غلطیدن مسجد اقصی در غضب بود و تا آن وقتی که در اسارت صلیبی ها بود میگفت من شرم میدارم که خنده کنم، من نمیتوانم که خوراک خورم تا آن وقتی که اقصی را، مسجد الاقصی را آزاد نکنم. بله، صلاح الدین ایوبی، نه دیگر از این وریانت هایی که شما اینجا میبینید. نه افسوس. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. در جای اول انس، علی کمالوف، عمر حبیب، داوود و فضل الدین آنهایی که در جایهای اول هستند. سوال دو. صلیبی ها در شهر یروشلیم سال 1099 چند مسلمان ها را کشتند؟ 70,000. یک مسلمان را آنها رحمدل بودند. 10 نفر را کشتند و تمام. 1200 نفر را کشتند. صلیبی ها در شهر یروشلیم سال 1099 چند مسلمان ها را کشتند، قتل عام کردند؟ جواب شما. دوره صلاح الدین ایوبی. بله، 15 نفر جواب درست گفتند. 70,000 نفر مسلمان را، کودک و پیر و کلان همش را کشتند، چون آن وقت بین صلیبی ها و صلاح الدین ایوبی شرطنامه بود، اما شرطنامه را ویران کردند و اما مسلمان ها از قدیم الایام باوری داشتند که هرگاهی که شرطنامه شود کسی شرطنامه را ویران نمی کند. از این خاطر باور می کردند و اکثریت مسلمان ها در داخل مسجد الاقصی پنهان شده بودند. اما صلیبی ها بیرحمانه
ҳам зану ҳам марду ҳам пиру ҳам хурд ва дар як шаб 70,000 нафарро ба қатл расонданд, қатли ом карданд. ва ин аз таърих аст. 15 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. мебинем дар дохили чати мо низ ҷавобҳои дуруст омада расид. аз ҷониби номҳои хонда мешударо ман иншалло мехонам дигарашро не. муҳаммад Наби ҷавоби дуруст гуфтед. Алиҷон Муҳаммад ҷавоби дуруст гуфтед. ҳикмат ҷавоби дуруст гуфтед. хеле хуб. ва биёед бубинем ки ба пеш баромад. Умар Ҳабиб, Довуд, Али Камолов, Анас, Файзиддин, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред ва Бухорӣ аз ҷумла, шумо низ дар ҷойҳои намоён ҳастед. Ман шуморо табрик мекунам ва ба саволи дигар мегузарем. дар бораи ки душманон мегуфтанд ки адолатро аз вай биомӯзед. вариантҳо дар поён аст. дар бораи ки душманон мегуфтанд ки адолатро аз вай биомӯзед. Адл карданро. вариантҳои шумо. ва хоҳиш мекардам вақти ном интихоб мекунед, номҳои хуб интихоб кунед, чунки мо тавонем номи шуморо хонем. сабт мешавад барномаи мо. аз ин ро ҳатто рӯи экран овардан баъзан номҳоро машҳар мекунам. аз ин хотир агар малол набошад, номи хуб бароятон интихоб мекардед тамошобинони азиз. Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. ва бале 17 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. Салоҳиддин Айюбӣ. душманон мегуфтанд ки адолатро аз Салоҳиддин Айюбӣ омӯзанд. яъне байни худ дарс мегузаштанд. байни худашон дарс мегуфтанд. мегуфтанд ки ин сарлашкар ҳамеша бо адл рафтор мекунад. ҳатто таърихшиносон гуфтанд ки шашумин хулафо аст барои мусалмонон. яъне шашумин халиф интихоб карданд. ва дар бораи ин таърих албатта шумо метавонед ҷустуҷӯ кунед, хонед ва ёбед. чун дар воқеъ як шахсе буд ки адолатро дӯст медошт. ва ягон боре нашудааст ки шартномаро худаш аввалин шуда вайрон карда бошад. ва 17 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. биёед акнун бубинем ки ба пеш баромад. Умар Ҳабиб, Аннас, Али Камолов, Довуд ва Муҳаммад, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред, ман шуморо табрик мекунам. саволи 4. Салоҳиддин Айюбӣ Иерусалимро ба чанд минтақа ҷудо карда буд? 2, 3 пора кард, ҷудо накард. Салоҳиддин Айюбӣ Иерусалимро ана ҳамон солҳо ба чанд қисм ё ба чанд минтақа ҷудо кард? ҷавобҳои шумо. хуб, чати мо хомӯш аст, намедонам чаро. бале 10 нафар гуфтанд ки ҷудо накард. боз 10 нафари дигар гуфтанд ки 2 қисм. ва ҳамагӣ як нафар гуфт ки ба 3. ва ҷавоби дуруст буд. бале Салоҳиддин Айюбӣ Иерусалимро ба 3 минтақа ҷудо кард. ва чаро чунин кард ва кадом минтақаҳо, иншаалло дар пеш аст ва баъд аз он каме шарҳ медиҳем. биёед бубинем ки ба пеш баромад ва бубинед ки камтаринҳо ҷавоби дуруст гуфтанд. яъне 3 минтақа ва ҳамагӣ як нафар гуфт ки ба 3 минтақа. биёед ҷои ивазшавиро бубинем. хуб, ҷоҳо иваз нашуд. хеле хуб. ва Умар Ҳабиб, Аннас, Али Камолов, Довуд ва Муҳаммад дар ҷойҳои намоён то ҳол қарор доранд. ва саволи 5. ба кадом минтақаҳо Салоҳиддин Айюбӣ Иерусалимро ҷудо кард? яҳуд, насоро ва мусалмон, еврей ва англис, салибиҳо, шиаҳо ва ғайридин, ва ё ҷудо накард? Салоҳиддин Айюбӣ
ба се минтақа чуноне ки гуфтем ҷудо кард. Ба кадом минтақаҳо ҷудо кард? ҷавобҳои шумо. хеле хуб, ва 15 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд ин дам, ин лаҳза. Бале, ба яҳуду насоро ва мусалмон ҷудо кард. ва 5 нафар гуфтанд ки салибиҳо, шиаҳо ва ғайри дин. албатта чунин набуд. Салоҳиддин Айюбӣ пеш аз он ки шартномаҳо вайрон мешуд, ба се гурӯҳ ҷудо кард: ба яҳуду насоро ва мусалмон. Чун таърихро агар ки омӯзем, аксарият пайғамбарон аз ана ҳамин минтақа баромадааст. ва ба саволи дигар мегузарем, баъд аз он ки бубинем ки ба пеш баромад, баъд аз он каме боз шарҳ медиҳем иншаллоҳ. Умар, Ҳабиб, Анас, Али Камолов, Муҳаммад ва Довуд, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред, ман шуморо табрик мегӯям. чаро Салоҳиддин Айюбӣ ба минтақаҳо ҷудо намуд? Иерусалимро чаро ба минтақаҳо ҷудо намуд? То ҷанг кунанд, то дар сулҳ умр ба сар баранд, ба ҳамдигар найранг кунанд, ҷудо накард. То ин ки бо ҳам ҷанг кунанд, то дар сулҳ ба сар баранд, ба ҳамдигар найранг кунанд ва ё ҷудо накард. Барои чӣ Салоҳиддин Айюбӣ ба се минтақа ҷудо намуд? бале, хеле хуб, ва 14 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. То дар сулҳ умр баранд, то дар оромӣ зиндагӣ кунанд, ҳам яҳуду, ҳам насорову, ҳам мусалмонон. аз ин хотир то он даме ки пурра ба даст гирифта буд Иерусалимро, ан ҳамин сулҳ ва оштӣ байни салибиҳо, яҳудиҳо ва мусалмонҳо буд. аммо афсӯс ки шартнома вайрон шуда буд. ва ин як мавзӯи дигар аст. мо иншаллоҳ ба ин мавзӯъ низ бармегардем ва биёед бубинем. Аксарият ҷавоби дуруст гуфтед. Ин хеле хурсандиовар аст. ва Салоҳиддин Айюбӣ Иерусалимро ба се минтақа ҷудо кард: яҳудӣ, насоро ва мусалмон. ва баъд аз он барои чӣ ҷудо кард? Барои он ки сулҳу оромӣ бошад. ва биёед бубинем киё ба пеш баромад. Али Камолов дар ҷойи аввал ҳастанд, Умар, Ҳабиб ҷойи ду, Муҳаммад, Анас, Довуд, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ва ҳамчунин Абдул низ кӯшишҳо ва ҳаракат доранд ки ба боло бароянд. Тамошобинони азиз, навака ки шумо пайваст шудед ба шабакаи мо, ба шабакаҳои мо нихтараш, мо ҳам дар Фейсбук ҳастем, ин лаҳза ҳам дар замони донистан ҳастем. Аммо ман чатҳои фақат Қуръон дастурамали инсонро хонда метавонам. ҳамагон метавонед ба ин шабакаи мо пайваст шавед. ва онҳое ки ин лаҳза моро тамошо мекунед, фаромӯш накунед обуна шавед ба шабакаҳои мо, лайк монед, то ки тавонед дар кори аҷру савоб барои мо ҳам шарик гардед ва ба дигарон низ фиристед наворо, то ки дигарон низ тавонанд тамошо кунанд ва дар барномаҳои ояндаи мо иштирок кунанд. ва агар касе дертар имрӯз омода монд, шумо метавонед дар поёни эфири мо зангулача ҳаст. Ҳамон зангулачаро пахш кунед, то ки вақти эфири мо пайдо мешавад, эфири зиндаи мо, ба шумо огаҳӣ меояд, шумо бохабар мешавед ки эфири мустақими мо оғоз шудааст ва шумо дарҳол метавонед ба мо бипайвандед ва аз оғози барнома дар барномаи дониш ва санҷиш иштирок кунед. ва ба саволи охири қисмати ду мегузарем. яке аз номҳои дигари Салоҳиддин Айюбӣ: Эртугрул, Юсуф, Сулаймон, Наҷмуддин. кадомаш дуруст аст? яке аз номҳои дигари Салоҳиддин Айюбӣ чист?
خیلی خوب، جوابهای شما رو من انتظار هستم. چت ما خاموش، کمی خاموش شد. به فکرم سوال ها مشکل تر شد از این را. بله، یوسف هم میگفتند صلاح الدین ایوبی را. نجم الدین این نام پدرش بود و خودی صلاح الدین ایوبی را با چند نام میبردند. یکیش یوسف هم میگفتند و 4 نفر همگی در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند و خیلی خوب، خیلی خوب. قسمتی خوبی برنامه ما آماده رسید و بیایید میبینیم که به پیش برآمد. جای سیوم عمر حبیب، من شما را تبریک میکنم. جای دو علی کمالوف، تبریک میکنم شما را. و جای اول نصیبی انس کردید، تبریک میکنم انس شما را. و محمد همچنین داوود نیز در جایهای نمایان قرار داشتید. شما را نیز صمیمانه من تبریک میکنم. واقعا بهترین رقابت بین همدیگر بود، بین ما و شما بود. و این لحظه تماشابینان عزیز، من قسمت دیگری برنامه را آماده میکنم و قسمت سیوم را نیز انشالله یک جای با شما بازی میکنیم. خب سرگی اینجا سوال دادند که برنامه کی میشود؟ روزهای شنبه انشالله. هر هفته روزهای شنبه ما برنامه را آماده میکنیم و ان همین وقت و ساعت برنامه آماده میشود و البته هم آنهایی که آبونا هستند به شبکه ما، آنها آگاهی پیدا میکنند. یعنی که وقتی نواری نو پیدا میشود یا افیر مستقیم میشود، آگاهی به آنها میرود. انشالله هر یک شما میتوانید در آینده در قسمت های دیگری برنامه ما اشتراک کنید. و من بیایید این لحظه قسمت دیگری برنامه رو برای شما پیشنهاد میکنم. و قسمت دیگری برنامه ما نیست وابسته به فلسطین است، چون موضوع امروز است. یکم صحبت میکنیم، تاریخ رو به خاطر می آوریم. شاید هر کس از بین ما و شما صلاح الدین های باشد که ما به خبر هستیم. وقتی تاریخ را میخوانند از بین خود ما نیست این گونه مردان پیدا میشوند، دوستداران الله، دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب نوشته کنید گیم پین رو 512 15 16 512 15 16 15 16. من روی اکران برآوردم. خب تماشابینان عزیز، همانهایی که این لحظه نوکک پیوست شدید، لایک مانید، ابونه شوید، به دیگران فرستید. این است کمکی شما برای ما. از شما چیز طلب کرده نمی شود و برنامه ما از کسی پول طلب نمی کند و اجر این، ثواب این انشاءالله برای هر یکی شما است. و ما نمی بینیم که شما لایک میمونید یا نمیمونید، ما نمی بینیم که شما ابونه هستید یا ابونه نیستید. این تنها به خودی شما، دیدی شما و این را الله تعالی میداند. و چون به بعضی چیزهایی که برای ما لازم نیست و بعضی چیزهایی که نزدیک به حرام است، آن را شاید از نادانی، شاید واقعا دانسته پیروی میکنیم، اما هر چیزی که برای ما فایده می آورد، هر چیزی که برای ما اجر و ثواب می آورد، از آن نباید که دور باشیم، از آن نباید که دست بکشیم، برای آن نباید که در بپوشیم. چون اکثریت ما و شما پوشیده نیست. وقتی که یوتیوب رو شدیم، وقتی که خبر آمد که برنامه آغاز شد، برابر دیدن برنامه یا خاموش میکنند تلفن خودشان را یا به یک چیز دیگر میگذارند که این برایشان شوق آور نیست. اما افسوس که ما از بیخبر میمونیم. یک چیز خوبی هست و یک از تاریخ گذشتگان خودمون با خبر میشدیم
اگر آن دمی که ما در خودمان را نمی پوشیدیم به آن چیزی که ما دعوت کردیم. از این خاطر برای ما و شما لازم است، برای هر یکی ما و شما لازم است و حتی برای خود من لازم است. از این خاطر این تنها یادرسی است و تماشابینان عزیز، ما هیچ کس را بار دیگر تکرار میکنم و تاکید میکنم یاد دادنی نیستیم و خودمان را عالم فقه نمیگیریم، تنها معلومات را برای شما رسانیدن میخواهیم. این است وظیفه ما و بعد از آن جستجو کردن و دلیل یافتن، این البته به عهده هر یکی ما و شما و درست را و حق را از باطل جدا کردن وظیفه هر یکی ما و شما. و من میبینم که این لحظه ها 24 نفر در داخل برنامه ما هستند و تشکر زیاد. دعای نیک کنید در حق همدیگر، دعای نیک کنید در حق ما، در حق برادران، دعای نیک کنید در حق مظلومانی که این لحظه ما با شما اینجا تبسم میکنیم و صحبت میکنیم و خنده میکنیم اما در فلسطین جانشان در عذاب است. دعا کنید در حق آن شهیدان، مرده هایی که در فلسطین امروز ها مردند، در حق کودکانی که از دست ظالمان کشته شدند، از دست ظالمان بمباران شدند، در حق آنها دعا کنید. به زبان آسان 1600 راکت ها به سوی مردم مظلوم پرانیده شد. این همه تکرار تاریخ است. ببینید که در دوره صلاح الدین ایوبی نیز این گونه شده بود، در یک شب 70,000 را کشتند. اما چی شد بعداً؟ چی شد با آنها؟ دست به دعا باشد و بیایید قسمت آخرانی برنامه را این لحظه آغاز میکنیم. چرا ایوبی جنگ برای آزادی یروشلیم آغاز کرد؟ چون که این شهر را دوست می داشت، چون که وظیفه دار بود، چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تحقیر کردند. چون این نکرد، یعنی آغاز نکرد. چرا ایوبی، صلاح الدین ایوبی جنگ برای آزادی یروشلیم آغاز کرد؟ وریانت ها در پیش است. من جواب های چت را نیست، جواب های اولی آن را می خوانم انشاءالله. بله، 13 نفر جوابی درست گفتند. چرا ایوبی، صلاح الدین ایوبی جنگ را برای آزادی یروشلیم آغاز کرد؟ چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تحقیر کردند. انا همین بود که دلش به درد در آمد. و بیاید ببینیم که به پیش برآمد. حدیث صحیح داوود. خب حدیث صحیح داوود، عمر علی شیر، عمر حبیب در جاهای نمایان قرار دارند. من شما را تبریک میکنم. سوال 2. کی تحقیر کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم را؟ رینا شاهزاده انتیوخیا، پاپای روم، شاهی فرانسه ماکرون، یهودان. کی تحقیر کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم را و بعد از آن صلاح الدین ایوبی به غضب آمد؟ کدام از این در پایان نوشته شده ها؟ وریانت ها رو من گفتم و جواب ها رو از شما انتظار هستم. محمد نبی جوابی درست گفتند. بله.
و ҳамагӣ се нафар ҷавоби дуруст гуфт. яке аз номҳои ана ҳамон як шоҳзодае ки таҳқир кард расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро Рено буд ва шоҳзода ё ба қавли графи Антиохия буд он давру замон. ва ин ғазаболуд кард Салоҳиддин Айюбиро то лашкар бардорад ба сӯяш. ва дар ин бора дар китобҳои таърих хеле зиёд омадааст ва иншааллоҳ агар фаромӯш накунам як каме маълумот баъд аз ҷамъбасти барнома медиҳам иншааллоҳ. ва агар шарҳ ки надодам шумо марҳамат метавонед дар бораи зиндагиномаи Салоҳиддин Айюбӣ ҷустуҷӯ кунед, ёбед. дар ҷойи аввал Анас, Абду, Бухорӣ, ҳадис саҳеҳ ва Довуд онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. Ман шуморо табрик мекунам. саволи 3. бо чӣ сухан пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалламро таҳқир кард? Карикатура кашид, китобро сӯзонд, ҳақорат кард. Муҳаммадро биёред то шуморо наҷот диҳад гуфт. бо чӣ сухан пайғамбарро таҳқир кард? Ана ҳамон Рено ё ин ки ҳамон як шоҳзода. марҳамат дар чат низ навишта кунед ҷавобҳои дурустатонро, ман ҳатман мехонам иншааллоҳ. бале, ҳар кас ки сабзро Муҳаммад наби ҷавоби дуруст гуфтед, хеле хуб. ва бале, ҷавоби дуруст ана ҳамин буд. Муҳаммадро биёред то шуморо наҷот диҳад гуфт. Ана ҳамин буд таҳқир ва 17 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. имрӯз Аллоҳ пок аст. имрӯз чӣ гуна таҳқирҳои зиёд мекунанд. аммо ба қавли шоҳон, ба қавли онҳое ки сари қудрат ҳастанд, онҳое ки худашонро мусалмон мегӯянд, наход ки ба қадри як ангушти Салоҳиддин Айюбӣ набошанд. Аллоҳ пок аст. он шоҳзода ҳақорат накардааст. он шоҳзода чизи баде нагуфтааст ба ҷуз Муҳаммадро биёред то шуморо наҷот бидиҳад. Киро? асиронро. вақти шартнома вайрон мешавад байни Салоҳиддин Айюбиву байни ана ҳамон салибиҳо чандин ҳазор нафарро мекушанд ва гуфтагӯ доштем. ва баъд аз он асир мегиранд чанд нафарро. ва вақте ки асир мегиранд, мегӯянд, ана ҳамон шоҳзода мегӯяд ки як нафаре аз асир гирифташудагон мегӯяд ки фалонӣ, ту магар шартномаи сулҳ надорӣ бо Салоҳиддин Айюбӣ? барои чӣ ту моро асир гирифтӣ? барои чӣ ту моро куштӣ? барои чӣ ту фарзандони моро кушта истодаӣ? дар ин вақт ана ҳамон шоҳзодаи лаънати Аллоҳ бар чунин нафарон бод мегӯяд ки биёред Муҳаммадро то ки шуморо имрӯз наҷот диҳад. ва ин хабар то ба Салоҳиддин Айюбӣ расида меравад. вақте ки ин хабарро Салоҳиддин Айюбӣ мешунавад, мегӯяд ки Муҳаммадро биёред то ки шуморо наҷот бубахшад, ғазаболуд мешавад ва мегӯяд ки ҳамон нафарро барои ман биёред, касе ки ин суханро гуфт. набошад чун борон мерезем ба саратон. бо чанд нафар лашкар чун борон мерезанд. имрӯз мо чӣ қадар лашкар дорем? мусалмонҳо имрӯз чӣ қадар доранд тавоноӣ ва қувват? биёед ба саволи дигар мегузарем ва биёед мебинем ки ба пеш баромад ва баъд аз он иншааллоҳ ки боз давом медиҳем ва маълумотро дар бораи Салоҳиддин Айюбӣ ва дар бораи таърихи он шумо метавонед дар китобҳо ва ё дар интернет ҷустуҷӯ кунед ва хонед. дар ҷойи аввал Анас, баъдан Абду, Бухорӣ, ҳадис саҳеҳ ва Алишер, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. ман шуморо табрик мекунам. саволи 4. Салоҳиддин Айюбӣ чанд нафар лашкар дошт? 30 000, 10 000, 3 300 000?
салоҳиддин айюбӣ чанд нафар лашкар дошт ва бо чанд нафар лашкар ҳуҷум кард ба Иерусалим ва озод кард ва бурд кард ва нусрат дод мусалмонҳоро? Бо чанд нафар? ҷавобҳои шумо ва чати мо хомӯш аст, чун саволҳо ба фикрам мушкил аст. ва бале, дуруст. Бо 30,000 нафар ҳамагӣ. 6 нафар ҷавоби дуруст гуфтанд. бубинед, ҳамагӣ 30,000 нафар лашкар бар зидди душманон. ва ин нусрат буд. ва аксарият гуфтанд ки 300,000 не, 300,000 имрӯз, 1,300,000 имрӯз аксари давлатҳое ки ба ном мусалмон нишин ҳастанд, онҳо доранд аз ин зиёдро. аммо он вақт Салоҳиддини Айюбӣ бо 30,000 нафар ҳамагӣ лашкар бурд кард, ғолибият ба даст овард. Киё ба пеш баромад? Аннас, Абду, Бухорӣ, Алишер ва Ислом, онҳое ки дар ҷойҳои намоён қарор доред. Ва тамошобинони азиз, аз шумо хоҳиш мекардам ки ин лаҳзаҳо лайк худатонро гузоред, то ки дигарон низ пайваст шаванд, то ки дигарон низ тамошо кунанд. Ва баъд аз тамом шудани барнома, сабти барнома низ барои дигарон пешниҳод мешавад. Аз ин хотир, агар шумо зиёдтар лайк монда бошед ва зиёдтар ба дигарон равон карда бошед барномаи моро, зиёдтар мардумон аз ин рӯз, аз ин мусибате ки имрӯз мо ва шумо дорем ва аз ин таърихе ки ин лаҳза мо ва шумо дар борааш гуфта мегузарем, бохабар мешаванд. Аз ин хотир дар аҷр ҳамшарик бо мо бошед иншаллоҳ. Ва ба саволи 5 мегузарем. номи муҳорибае ки Салоҳиддин мусалмононро озодӣ бахшид чист? Чӣ буд? Муҳорибаи Бадр, ҷанги Хаттин, муҳорибаи Масҷиди Ақсо, ҷанги Шадид. Чӣ ном дошт ана ҳамон ҷанг ё ана ҳамон муҳорибае ки дар он Салоҳиддин Айюбӣ бурд кард? хуб, дар чати мо ҷавобҳои дуруст то ҳол нест. хуб, ла илаҳаиллаллоҳ ҷавоби дуруст гуфтед, Муҳаммадан Расулуллоҳ. ва хуб, дар субҳаналлоҳ, Аллоҳ пок аст ва касе ҷавоби дуруст нагуфт. Бале, дар таърих чунин омадааст, чун ҷанги Хаттин ё муҳорибаи Хаттин як баҳре аст, ба ҳамин хотир номаш ҷанги Хаттин навишта шудааст. Ва ин ҷавоби дуруст буд ва ягон нафар ҷавоби дуруст ба мо нагуфтанд. Як саволи дигар аст. Баъд аз он иншаллоҳ бармегардем ва каме маълумот мегӯем иншаллоҳ. Анас, Абду, Бухорӣ, Алишер ва Ислом дар ҷойҳои намоён қарор доред. Рақобати хеле хуб. Ман шуморо табрик мекунам. ва саволи ниҳоӣ. Чаро шоҳзода Раймундро кушт, аммо шоҳ Гироро озод кард? Яъне Салоҳиддин Айюбӣ чаро ана ҳамон шоҳзода Раймунд ё Реноро кушт, аммо шоҳ Гироро озод кард? Раймунд шартномаро шикаст. таҳқири пайғамбар нобахшиданист, чунки вай 70,000 мусалмонро кушт. Вай шайтон буд. Кадомаш дуруст аст? Тақрибан ки ҳама ҷавобҳо дуруст аст, аммо якеаш саҳеҳтар аст. бале, бале, ҷавобҳои дуруст таҳқири пайғамбар нобахшиданист буд. Барои Салоҳиддин Айюбӣ чунин буд. Ва ҳар касе ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва салламро таҳқир мекард, аз ҷониби ин шоҳи одил бахшида намешуд.
воқеан чунин аст. имрӯз метавонанд китоби Аллоҳро ва бар китоби Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло таҳқир кунанд, ё карикатура ҳатто мекашанд ба беҳтарини инсоният, расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам. аммо дар он вақт бубинед ки чӣ гуна дӯст медоштанд мусалмонҳо Аллоҳи худро ва тарс доштанд дар дилашон аз Аллоҳи худашон ва дӯст медоштанд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаламро ва мубориза мебурданд бар зидди нобакорон, ки бар зидди Аллоҳу расулаш мубориза мебурданд, бар зидди онҳо муқовимат нишон медоданд. ва ҳадди аққал имрӯз чун дар таърих омада расидааст, ки бубинед таърихи гузаштаро, вақте ки Мусо алайҳи салом бар зидди Фиръавн суханҳои Аллоҳро бурду расонд, Фиръавн ки худ золим буд, аммо Мусо алайҳи салом сарлашкар набуд. Вай танҳо сухан гуфт, сухани Аллоҳро бирасонд ва ҳарчанд ки аксари мардуми Исроил, бани Исроил бо Мусо буд, онҳо ҷанг накарданд. Аллоҳ зуд интиқомгиранда аст ва Аллоҳ вақт дод барои Фиръавн ва ин ҳикмати бузурги Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло аст, ки вақт дод ва бо мурури замон Фиръавн ба дасти мардум кушта нашуд, балки он вақти додашуда дигар тамом шуд ва Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло ба қудрати худаш ва ин ҳикматро бубинед, ки на дар дасташон санг буд, на дар дасташон чизе буд, ки бар зидди душманон мубориза бурданд, Мусо алайҳи салом ва онҳое, ки бо қавми Мусо алайҳи салом. Не, танҳо ба сухан рафту ба Фиръавн муроҷиат кард, гуфта буд ба Фиръавн гуфта буд, ки ман сухани Аллоҳро ба ту мерасонам. ва Аллоҳ дигар худ, чун дар оятҳои зиёди Қуръони Карим омадааст, интиқомгиранда аст. ва ин кӯтоҳ дар бораи барномаи имрӯзаи мо дар бораи Салоҳиддин Айюбӣ буд ва барои чӣ шаҳзода Рено ё Раймондро кушт, чунки вақте ки таҳқир мекунад ҳамин Раймонд, Салоҳиддин Айюбӣ муроҷиат мекунад, мегӯяд, ки ба шоҳи дигараш Раймондро ба мо фирист, то ки ҷанг нашавад. аммо онҳо гуфтанд, не, мо ин шаҳзодаро ба ту намедиҳем. ва баъд аз он бо 30,000 лашкар ба сӯи душманон лашкар мекашад. Душманон низ худашон аз ҳама пештар ба киштиҳояшон мешинанд ва бо 20,000 лашкар ба чандин киштиҳо ба самти Салоҳиддин Айюбӣ меоянд. аммо Салоҳиддин Айюбӣ, ки ҳам донишманд буд ва ҳам сарлашкари хуб ҳам буд, нақшаҳои худашро мекашад ва вақте ки ба ҳамон биёбон душманон меояд, душманонро аз киштиҳояшон фуромада ба биёбон ки омад, роҳҳои обро маҳкам мекунад. ҳамон хаттин, ки дар бораш гуфтем, гирду атрофи он лашкарони худашро мемонад ва вақте ки ташнаву гурусна мешаванд, яъне ташна мемонанд, он душманоне ки бар зидди Салоҳиддин Айюбӣ ҳуҷум карда омаданд, дигар ба азоб дучор мешаванд. ва хуб, тамошобинони азиз, мо ин лаҳза боз идома медиҳем суҳбатро бо шумо. як лаҳза. ва биёед қисмати хуби барномаи мо омода расид, биёед бубинем ки ба пеш баромад. дар ҷойи сеюм Абду, табрик мекунам шуморо. дар ҷойи ду Анас, табрик мекунам шуморо. ва дар ҷойи аввал, ҷойи беҳтарин насиби Алишер гардид. Табрик мекунам шуморо.
و بخاری همچنین عمر نیز در جایهای نمایان قرار داشتید. من شما را نیز صمیمانه تبریک میگویم و همانهایی که این لحظه در برنامه ما اشتراک کردن شما را نیز بار دیگر خوش آمدید میگویم. و در همینجا تماشابینان عزیز وقتی برنامه امروز ما به پایان میرسد و من یک بار دیگر خوش آمدید میگویم همانهایی که این لحظه ها ما رو تماشا کردید و نوا رو به دیگران روان کنید تا که دیگران نیز تماشا کنند و انشاءالله ما باز هفته دیگر روز شنبه برنامه آماده میکنیم و برای شما پیشنهاد میکنیم. به شبکه های ما ابونه شوید، به شبکه تلگرامی ما ابونه شوید و در اجر و ثواب یک جای با ما همشری کردید. و با خوری دیگر خانه بود و سر بلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. چون منافقان نزد تو آیند گویند شهادت یعنی گواهی میدهم که تو پیامبر الله هستی. الله میداند که تو پیامبرش هستی و الله شاهدی میدهد که منافقان دروغ گویند. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. از سوگندهای خود سپر ساختند و از راه الله باز داشتند و به حقیقت آنچه میکنند ناپسند است. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این به آن سبب است که ایمان آوردند سپس کافر شدند. الله نیز بر دلهاشان مهر نهاد و آنان در نمیابند.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. چون آنها را ببینی تو را از ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به سخنشان گوش می دهی گویا که چوب های هستند به دیوار تکیه داده هر آوازه را به زیان خود می پندارند آنها دشمنانند از آنها حذر کن خدایشان بکشد به کجا کجرو می شوند. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. چون به آنها گفته شود که بیاید تا پیامبر الله برایتان بخشایش بخواهد سر می پیچند می بینی که روی گردانی و تکبری می کنند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فرق نکند چی برایشان بخشایش بخواهی چی بخشایش نخواهی الله نخواهد بخشید و خدا مردمی نافرمان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. اینها همانهایند که میگویند بر اینها که گردی پیامبری الله چیز ندهد تا از گردش پراکنده شوند و حال آن که خزینه های آسمان ها و زمین از آن الله است ولی منافقان نمیفهمند. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. میگویند چون به مدینه باز کردیم صاحبان عزت خوار و ذلیل ها را از آنجا بیرون خواهند کرد. عزت از آن الله و پیامبرش و مؤمنان است ولی منافقان نمیدانند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید مالها و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چونین کند زیانکار است. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. از آنچه روزیتان داده‌ایم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندکی بدیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. چون کسی اجلش فرا رسد الله مرگ او را به تأخیر یعنی دیرتر نمیگذارد و الله به کارهایی که میکنید آگاه است.